Transfermarkt nashri Real Madrid futbolchilarining hozirgi narxini ma'lum qilishdi. Siz Madrid Inside'ga obuna bo'ling, men esa aytib beraman. Unga ko'ra, David Alaba 4 million euro, Dani Carvajal 7 million euro, Dani Ceballos 8 million euro, Ferland Mendy 8 million euro, Antonio Rudiger 12 million euro, Gonzalo Garcia 15 million euro, Fran Garcia 15 million euro, Andre Lunin 15 million euro, Thibaut Courtois 18 million euro, Endrick 25 million euro, Raul Asensio 30 million euro, Eder Militao 30 million euro, Brahim Diaz 35 million euro, Franco Mastantuano 50 million euro, Eduardo Camavinga 50 million euro, Alvaro Carreras 60 million euro, Rodrigo 60 million euro, Den Hausen 70 million euro, Trent Alexander-Arnold 70 million euro, Aurelien Tchouameni 75 million euro, Arda Güler 90 million euro, Federico Valverde 120 million euro, Vinicius 150 million euro, Jude Bellingham 160 million euro va oxirgisi Kylian Mbappe 200 million euro qiymatga ega. Videoni realchi do'stlaringizga yuborib qo'ying.